complain ukuthi baphethwe isisu abanye baphethwe ekhanda abanye bayahlanza bese isikolo sa inform abazali sathatha abantwana sabamixa eclinic mabafika eclinic babathumela esibhedlela. Abafundi abama-21 beMahagi Secondary School eVerina bagijinyiselwe esibhedlela kusolwa bona badle ukudla okunechefu. We still are sitting with the mastermind, so-called, who is in prison, who have been avoiding in terms of the arrest. Ngqongqoshe wamapholisa uSenzo Mchunu utshele iParliament bona ungqondongqondo webanga mathloye lusikisiki ubotshiwe kwabotshwa nabanye abane. Singabafika ndanzi thina nakwenzeka indaba. Thina sizilalamela ngitsho sisemsitheleni. Siyalushisa emakhaya ngamakhaya. Nanzi zesiNdebele ku SABC 1 lochani. Abantwana besikole abama-21 beMahagi Secondary School eSeverina kwaNdebele bagijinyiselwe esibhedlela sakwaMhlanga eMpumalanga ngensolo zokuthi badle ukudla okunechefu esikolweni. Umbiko uthi abafundi bathome balila ngokusikwa indeni babuyisa abanye besolo bazisonga esikolweni. Thiwa abatsho badle iatsha abayithenga esikolweni. Umkhulumeli womnyango wezefundo eMpumalanga uGerald Sambo uqinisekisile bonyana kunjalo nokuthi bayaphenya. Umbiki indaba wethu uTumelo Machoho ukhulumisene nabo. Somnyango wezefundo ukuthi sithole umbiko kumanje ukuthi kunabantwana laba bacomplain ukuthi baphethwe isisu abanye baphethwe ekhanda abanye bayahlanza bese isikolo sa inform abazali sathatha abantwana sabamixa eclinic mabafika eclinic babathumela esibhedlela esiduzane kuze khona ukuthi bayenza ama test baphinde futhi baba observe ukuthi isimo sabo sinjani. Esukuthola somnyango wezefundo kwamanje ukuthi abantwana ba stable esibhedlela sizoconduct ama test siphinde futhi siba observe labantwana kuze khona ukuthi bakhona ukuthola ukuthi yini engathola ukuthi ekhosa labantwana ukuthi bagcine basithola bakulesimo abakuso. Simnyango wezemfundo nathi sochubeka sephambili simonitele isimo duzane sikhona ukuthi sinikeze ama update nalesimo sabantwana ukuya phambili. Kanti indaba nasenjalo bomnyango wezefundo bakhuluma nendaba yokuthi ababelethi bangabapha abantwana imali yokuthenga esikolweni. Nje sithingelana nabomkhandlo wengamele inkolo. Sikhulumisana nobaba uMatakanye ongunobhala zombelele womkhandlo wengamele inkolo ngezehlakalo zamvezi zokudla kwabantwana ukudla okunechefu. Baba Matakanye siyakwamkela. Ezehlakalweni ezibikiweko zabantwana abadla ukudla kunechefu enkolweni. Samva nje ikazi ngilesi severina kwaNdebele. Lithini ilizwi leNASGB ngalokho? Zwile. Thina sizwile sithi enough is enough ngoba lento lena ya continue. Uyakhumbula last year abantwana bethu bashonile bathi bashona abanye bathi badle ima poison ukudleni. Sathi no mhlambi igovernment izo investigate isitshele ukuthi na kwenzekani ngalento lena iyenzekayo ukuthi abantwana bethu mabadla ukudla bathola ukuthi unokudla kune chef. Then asinayo answer up to now. Manje 2024 iqalile futhi abantwana bethu bayafa. I think it's all over the country. Abantwana bethu bayafa. Namanje asazi ukuthi now igovernment ithini ngoba ithulile. Angifuna ukukhuluma ngomnyango wemfundo. Manje ngifuna ukukhuluma ngegovernment manje ngoba abantu basidisappointa i-local government. Local government kanjani ukuthi ingazi ukuthi kwenzekani ku masipala yayo ma abantwana bashona kanje kunama bylaws and then lama bylaws lena akasebenzi then bathulile abasitshela ukuthi inkinga yini if ama bylaws angasebenzi. Sizwile is enough. Then we just think that now time is now that I just have to organize. Then siyobona upresident ukuthi na president mazinto zinje then uthini ngathi ngabantwana bethu because ukufa abantwana bethu baselokishini abantwana bethu lezikolo lezi zama workers lezikolo lezi zingana lutho. Angiyakhumbula ukuthi no isikolo abantwana laba badle chef ilabantwana basedrobheni akuthi kula ngithi ukuthi kuyenzekani ngathi ungathi akekho kodwa manje sibona ukuthi isikhathi sifikile ukuthi no siye ku president siyokhuluma naye sizokuthina uthini ukuthi
asina report ya last year, asina report ya this year, then kodwa abantwana bayabulawa, abanye ama-transport, abanye ama-chefi, and all those things. Ngeke, enough is enough, sizwile. Enough is enough, sizwile. Somebody must talk to us. Baba Matakanye bezefundo bathi abantwana ngathana basakheriswa enkolweni. Ngiso isisombululo leso? Baba Matakanye kazi bezefundo bathi abantwana bangasakheriswa, bangasaphiwa imali. Ucabanga ukuthi ngiso isisombululo leso? No, akusisombululo leso. Akusisombululo leso. Angithi abantwana bethu bayadla esikolweni. Abantwana bethu bayadla esikolweni. Manje makuthi abantwana bangasakheriswa akazi ukuthi ubani lo akhuluma lezi zinto zifana nalezo. I don't know kubani loyo. Abantwana will always, like everybody, angithi uyazi ukuthi bathi mawuzophila kahle ufuna usnake maybe after 2 hours or 3 hours or what usnake kancane mawuya esikolweni mhlawumbe ufuna ukusnake nyana, and then during mababuya esikolweni babasnake kancane kodwa badlile esikolweni. Uyawakherisa wakhe because mabajwayele ukusneka, then mawungasabanike imali i-R5 or what, then iba yinkinga leyo. Kodwa uyangikhumbuza ukuthi ngifuna ngikhulume nabazali ukuthi bangasathenga kule tolo lezi bangazi whether abanikazi bazo abubani, bangasathenga kule tolo lezi zithola ukuthi mhlambe azinama license, asivitelo, asiyenzi, bathenge kule tolo lezi sijwayelekile lesicabanga ukuthi mhlawumbe banama license nakhona bathengisa ukudla, ukuthi singabathatha sibayise ecourt abantwana bethu kuba khona manje asiyazi ukuthi abathenge kuphi. If we knew that abantwana bethu abathengi anywhere kunala bathenga khona, bese azi ukuthi no, okay, abantwana bethu bathenga kule sitolo lesi, then besiya ku sitolo senu abantwana bethu nango bayagula nithengisa ilana, then sebethathe sibayise ku court ukuthi icourt iyadjudicate ngoba bayadestroy abantwana. Once uya esibhedlela ugula uyazi ukuthi amasela wakho amanye asamoshekile usesemntwana omncane, then sikhuluma nabazali ukuthi bazali asimeni ngeinyawo, manguya ku president ngizokufuna nithathe bazali niye mhlawumbe, then ngifike nikhulume no president sizokuthi u president uthini ngabantwana bakhe mawashona kale ndlela le. Sithokoze isikhathi sakho. Mbukekazi mraro wako sodiye indaba yabantwana abadla ukudla okunechefu enkolweni. Esikolweni kuthiwa iRapeleho Primary School eEast Rest eTlagwini ePitori, abantwana abama-49 bagijinyiselwe esibhedlela ngemva kokudla ichocolate abayithengiselwe umfundi ka-grade 6 ngoMvulo. Abanye bakhutshiwe esibhedlela kanti omunye bekunethemba lokuthi uza kuphuma namhlanje. Ababelethi besikolo samabanga phasi iRapeleho Primary School bazwakalisa ukuthwenyeka ngesehlakalo samhlapha nje sabafunda badle ukudla okunechefu. Kanti godu bazwelana nomfundi ka-grade 6 ekuthiwa batsho nguyothengisela abafundi abanye ama-chocolate anechefu. Omunye wababelethi uthi batsho umfundi lo ungungazimbi kulokhu naye kanti kufuza angathwesa umlando. Mwana yena ana mulato uthi tsere kwa di tsere di chocolate tsewe because ba re abutate go di rekile kai na ba di ja the whole weekend. Abute a di bia ngwana fru a tswa di tseya a to di rekisa mo sekolong, so nka se blame ngwana ke ngwana bana ba seleka. Isehlakalo samhlapha nje sabafunda badle ukudla okunechefu sithusa abanengi ngevikelo kwabantwana esifundeni seGauteng. Kanti lesi akusiso isehlakalo sokuthoma. Ilunga lomkhandlo lawula esikole eRapeleho Primary School lithi ababelethi kufuze balise ukunikela abantu ababo imali yokuthenga nabaye esikolweni. The safety of learners lies squarely with us as the SGPs. So the preventive measures that we took is to discourage parents to give the learners money, pocket money, because we are providing nutrition in the school. Then if parents are reluctant of using the services of the department, then we said they must bring lunch boxes. Umnyango wezefundo uthi kunamagadanga athethweko okusekela abantwana abathindekileke esehlakalo nesi kanti bathembise nokuthi bazokusebenzisana neminye iminyango ukuyelelisa ngokudla okunechefu. Decision, between ourselves and the Department of Health to say we need to do awareness program, school health education,
which encompasses us educating on food management, nutrition. How do you manage food? How do you detect that food might have challenges so that you don't consume? Imphathimandla zekomishini yabathengi ngokusebenzisana nomnyango wendaba zangekhaya nabahloli bezebhoduluko eJohannesburg bathome ijima elizokuraga iveke lokuhlola impaza zeSoweto. Ijima lihloswe ngalo ukuqinisekisa ukulandelwa kwemigomo yomthetho ukuvikelwa kwabathengi, iConsumer Protection Act neminye imithetho nemigomo. Lokho kuza ngemva kokubana kubhubhe abantwana abasithandathu ekusolwa bona badle ukudla okunechefu abakuthenga isipaza sendawo enaleli eSoweto. Ukomishonari wamapholisa eGauteng uLieutenant General Thome Mthombeni uhlanganyele nabanye ababelani nabike yokuhlola impaza kanti sele kubotshwa amaphandla nganamaphepha ali-12 bekukhutshwa nenyeleliso ezimbalo zokungalandelwa kwemigomo. We arrested 12 people for illegal immigrants. Notices were issued by Environmental Health, and the 14th we were also on the ground, of which we arrested 6 notices were issued yesterday. Ikomishini yezabathengi ithola impahla ephelelwe isikhathi kwezinye intolo. Enye impahla etholwe lapho ayikahloli imininingwane eyaneleko. Kanti enye ibhalwe ngamalimi wangaphandle ekwenza bona umuntu angazi bona into ayithenga kuyenziwe ngani. Umnyango wezokuphepha kwebhoduluko eJohannesburg uthi iSoweto inabahloli abama-33 endaweni enezakhamuzi ezi-1.8 million. We are understaffed, but I will not say we are incapable of doing our job because these guys are really working. Umphakathi ukhombela bona kubandula amaSewula Afrika kube ngiwa phatha impaza. Now lady is a dump area where they dump spoiled foods here. So we don't want to see this anymore. We are going to stand. We are going to make sure that we make sure our government train our people on how to run spaza shop. You can move to another place or maybe go to Somalia and try open a spaza shop there. Hlangana nezinto ezitholiweko ezingakhambiselani nemigomo ebekiweko ngokudla kwabantwana abasesemasana, amazimba, inselo, amakuke nokhunye. Kanti khasini lethu leFacebook sibuze ngezihlakalo zabafundi zokudla ukudla okunechefu abakuthenga kuma-spaza shop. Nakumbona ukhelandela mbukeli. Inspect, monitor, check expiry date later. Wonke amabhizinisi walabo abantu bangaphandle baqala ukuthi asemthethweni. Angizwisisi ukuthi kuba yini ugovernment or uhulumende wethu la eSouth Africa bahluleka ukuvala indolo lezi. Bababulala abantwana bethu ngabomaba ngoba bayazi babantwana banikwa imali bangene bathenge baqhaqhe badle. Ukudla kusuka kanjani ema-warehouse bekufike empaza shop kubulala abantwana. Tsena ke tsero re ka loga mano a mafeng a gore bana ba tlogele diskafutile ko gae. Inkinga ukuthi amaphandle la agcwele khulu la eSouth Africa begodu akalawuleki. Ababili emaveni abo labantu laba sitasawufa siphele sithi nya. Siyacela kubakhiqizi bokudla endaweni la khandwa khona imikhiqizo leyo kudla bakucubungula ukudla kuqala. Abantwana mabaqheliswe ukuphatha ilunch. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Ungqongqoshe wezamapholisa uSenzo Mchunu uthi ukuhayilwa kwabantu elusikisiki kubonakele ngathi kuhlelwe ngungqondo ongaphakathi ejele. Umchunu bekakhuluma nekomiti yezamapholisa eParliament. Latest developments regarding lusikisiki. Nakusenjalo ungqongqoshe wezamapholisa uSenzo Mchunu utshela iParliament bona ungqondo webangamathluyi lusikisiki thiwa usejele nabe kakhuluma ekomitini iParliament ejejeza amapholisa. Umchunu utshela amalungu eParliament bona umphakathi usizile ngokwazisa amapholisa ngabasolwa ngemva kokusabaliswa kwenithobe zabo. Umchunu uthi kubotshwa abasola abane balinde bona wesihlanu azinikele emapholiseni kanti omunye lo osola ngokuba ngungqondo usejele. That we still are sitting with the mastermind, so-called, who is in prison, who we have been avoiding in terms of the arrest, but it's a matter that is being processed. And in due course, he will then join the others
Soneyile ngumsolo wokuthoma ophume ejele ngeparula yobunye ubulelesi uthi ihlelo leparula akufanele livulele inelesi bonazi yokulelesa godu. I think we need to move towards a very thin definition of parolees and thin up the process so that it's not a gateway back to criminality in the context of South Africa, because police have now had to rearrest this person who was once arrested and was serving a long-term sentence. Amapolisa uthukulumisana nongqongqothe wezokuhlengwa kwesimilo uDokotela uPeter Groenewald ngendaba le uthi godu amapolisa aliswana nobulelisi obuhageleko elusikisiki njengoba nathi indawo le sekumnyaka ilitsabo lobulelisi. Nasibuya eNtolo. Wathi kimi umntwana wakho utomthola esibhedlela or emoshari. Usalinze ukuthi uyakhuluma futhi lapho wa drop ifoni. Ekugcineni wangitshela ukuthi umntwana bambulele. Amapolisa weMpumalanga asolwa ngokubhalelwa ukubopha umuntu okhonjwe njengobulele umuntu naphezulu kokuthi yaziwa bona ukuphi. Zisekhona indaba ngesiNdebele nazi kuphundile uyazifumana ku YouTube, ku Facebook na ku SABC Plus. Amapolisa weMpumalanga asolwa ngokubhalelwa kubopha umuntu okhonjwe njengobulele indoda yeminyaka ema-25 ubudala eTlawuhlanu kwaKabhokweni. Umndeni kaNgazimbi uSiphamandla Shongwe uthi uwatshela amapolisa bona ngibani obulele indoda nawo, kodwa nabekubeki nje umuntu okhonjiwe kulo akabotshwa. Isidumbu sikaShongwe sifunyene esilahlwe eduze nekhaya lakhe. Umndeni usenhlungwini ufuna ubulungiswa. Siphamandla Shongwe wabulawa ngesihlungu. Abana sesi lo wangifonela. Lo sesi wangitshela ukuthi umntwana nami uvinjedele emphakathi. Okay, umntwana nami bamthole Iindaba 1 2 3 yabo. Okay, usalinze ukuthi uyachubeka nenkulumo wabe so drop ifoni. After 3 minutes wabuya wafona futhi. Wathi kimi umntwana wakho utomthola esibhedlela or emoshari. Usalinze ukuthi uyakhuluma futhi lapho wa drop ifoni. Ekugcineni wangitshela ukuthi umntwana bambulele. Ubamkhulu kaSiphamandla kuthiwa bathuthe ukuzizwa lezokubulawa kwakhe wabanjwa ukugula kokufihla ngothi i-stroke. Umndeni ufuna impendulo. Bona amaphoyisa adlala insima yawo. Because lo mntwana ufe kabuhlungu. Sibuhlungu nje nanyana. Sathi ukuthi singundaba. Ngoba kanti ufuna basincede ngamaphoyisa. Amalunga omphakathi nawo afuna ubulungiswa ngoSiphamandla. Boyi bekumuntu lo besikitsa naye emadlodi. Ngasho ukuthi umuntu lo besihamba naye isikitsa sonke. So silimele kakhulu etihlitweni tethu ngoba boyi besathi ukuthi umuntu lolungile. Amapolisa ayiphayili batsho ukuthi yabhalelwa kubopha abasolwa. Emva kokuba lo lesishile emhlabeni beka attende umqimbi wetebunyanga kuye kwatholakala ukuthi kube khona umntwana lo rejiwe khona lapho, kodwa lecala lelo lekurejwa komntwana liye lavela emva kokuba sekutholakele kunene abulewa. Kukhonjelwa abantu abanelwazi bona bavele ngaphambili bazokusiza amapolisa ephenyweni lawo. Kezemali iranda liqina lingaswa nezinye imali ezikolo. Njenganje asilalamile uSibuso Sikhosana sizobona abaphetheni namhlanje. Akwande Sibu. Akwande namabona silotshisa umbukeli okhona usekhaya. Indaba esiziphetheko ngilezi ke nani bekade niziphetheko namhlanje zabafundi laba besikolo iMahagi lapha eVerina kwaNdebele kuthiwa abanye bangeniswa esibhedlela abanye bangeniswa emaklinika ngensolo zokuthi badle ukudla okunechefu. Ngale kwalokho indaba esiyiphethe khulu namhlanje siyokhuluma nebe Democratic Alliance
kulandela ukuhlangana kwamalanga alikhulu solo kwahlonywa umbuso webumbano namtjana uhulumende webumbano enarheni le. Siyokhuluma noJane Sithole olisekela likangqongqotjhe emnyangweni wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi yasakhasako enarheni le ukuveza ukuthi ngimaphi amahlelo abanawo isitjhaba singalindela ini kilomnyango lo. Umlaleli-ke kukulapho ukuthola khona-ke ithuba ngaba nombuzo namtjana umfakela inomboro zethu ze-WhatsApp ziyaziwa i-079 9656754 ku-TikTok nakhona siyatholakala indaba kuKwekwezi FM. Ngiyo-ke indaba esabe siyidemba khulu enambama namhlanje. Sithokoza ithuba inisiphalwana. Loshana ekhaya ngelesithathu ke sicalela ubujamo bezulu kunamathuba linganisela ku-30% phakathi nenarha yeSewula Afrika. Kuthi kusasa ke siwabone achida kakhulu ngaphange endaweni zangakubo Bloemfontein nge-60%, kuthi ke ezinye indawo ke uyabona ukuthi akhona nge-30% lapha ke ePumalanga nangale ngeLimpopo yikungu esiyibonako. Sithole lapha isilemukiso somoya namandla ePumalanga Kapa othoma ngale ke khulukhulu kusasa ngeDurban ukuchinga ke lapha kubo Gqeberha, kuthi eBloemfontein kunemjijo eduma kumbi kusasa lapha ke ikhonakolo yomlilo wemango endaweni zabo Appington. Sicalela amazinga okushisa sithome ngeGauteng ifuthumele kamnandi Pitori nge-26 iBroncosprade nge-25 iJohannesburg nge-24 nasiyangaleke ngeLimpopo sibona ke isifunda naso ke sifuthumele kamnandi liphala leyona ke ingayachisa kanti ke lapha esifundeni sangeMpumalanga kufuthumele kubo Middelburg emalahleni ngemva kwamadina noma ekuseni ngakuthoma kuba makhazana nje lapha ke KwaZulu Natal sibona ke ifuthumele kamnandi kodwa na iPietermaritzburg Ladysmith neKokstad ziyachisa ngemva kwamadina lapha eEastern Cape siyabona izulu likhona kodwa na ke isifunda sithi ukufuthumala siyengokuchisa ngale ngetshingala Kapa eCape Town bonakala ngayimakhazana pheze imini yonke kezinye ke indawo okufuthumele ngale ngesifundeni sangeNorthern Cape sibona lapha eAppington iyachisa khle njengoba sibone nekhonakala umlilo amahlathi Sutherland yona ke imakhaza imini yonke eFreystata iyachisa endaweni eziningi kufuthumele lapha eBethlehem nge-27 nasiyokuqala isifunda sangaleke ngeNorthwest sisibona sifuthumele siyangokuchisa endaweni eziningi kungakho ke kwanamhlanje sasibonani ngesikhathi esilandelako tido. Umusa.